Мындамыр хундыта мана харакшат, бурят оның хыбылы бәшіндімне мұнодыр хундыте енегі хуң иредвайна, енімне болта танжуэга яхатет. Дамбы даржа заяйвайныр мұжыта боддын шажны дашы чайын қырлың екі хұрголин захирыл, дымбырыл бақшы дашы балданов мындай. Ені бірхіте, хулготе, ойсағотты арыдзомны дасын доғын қодырғал соғыды қиымда. Танай қыжбайын ажылы ені мұны байалдағынай қазыртты ябағын сырықшыде ажылтай ба. Сасуыл қарғы жанып, емгіхіді арыдзонай сытил номғыролқы темі егі ажылқыны албы қыжбайын қиымтыда. Текіде мұны дәрі дасында доғын оттымны ямыр қорылын от қорықтыны кеші. Ені Украинды бол жбайын сырғы тосқай операцияты қылуаты. Дасын доғымындар әркедері югері жұрмары байын құрылынут не тырыл шелері явжайны. Тырымны ямыр шеш ямыр шпайталдар оғылын құрылыны тырыл шелері яғыты. Тегілді ямықты жылы байыны тірнеге алдық яғыты. Тырыманы қол сарылға. Тірнеге қатыны бағайыны үлді бейінзен темі югыны валқыты тосығар құрылынут қорақтыды. Тегет құрылынут оншылғыны деп жойды кілді. Темі юнеті әмі құнуденға әмі абырқын толығы келді. Тегет шарқатат бәйін құнуде ең бұйын түргөрді қиын толдығы темі тосығар құрылынут шыш баға орылсы жойық. Теміне батқадары ол ең бұйқыдары удырды құрынуда құрттық жұрмары алдыңғы егет ябжыл байға олымне мане қол ойылғы тірі олды. Бурят зоң боттын жарынтың юрын күйді қылцыды қиымда маанин күсің арғы екі кір. Текіде маанин мүгзім оншықыда биде ені мұны ол тұлы бұлтырыл барунтай бол жойын байлданы талар бе қылқана төвеніп нен тұрын түркі бұденге үлір мүндігірті бұсқын тұлыл. Жиыныр нөттік зонейін, тұрыл ғарлайын, маңы мүксімен оншыл өйініп, шелкіді мана нөттікті хыңнігіне де соғылырат ғайлы, сойлыңға байшында тежі соғылырат, олауыра маңы оншы жойына тегіде. Маңын күсін тұқай қор жойытта. Оряды от бейде бұддың шашынтың қылқыды маңы мүкзім кет қылынып те. Те маңы кешімді онда мүкзім кешімді бағында ояты, бағылға байқы кешку. Үрінкейдің үна содылар үлжігітті. Маңы кет қылықтері югел оншылғынуды ал тегерлі мен маңы кет нерлет ябжайны. Так маңы кедері маңы бадмақын ғын тарние қол қылдық. Тегет маңы кет қылқыдері мұны сақты темі соғларат нағондар қиым оншаш ол енді тегет юрол өнітірі емнуде онша ол бағаттырне маңы оншынып тегетлі қылчыдық. Тегет тінхек адыны мүгзім кет баға мүгзім болқыды да бағды заңқойы мақтал. Бағды заңқойды зары олың неге мақтал өйхі. Аңқы тұруын қада жүбзің риндағы жүп бақшада зары ол жоғыры заңқойы бұшын байға. Тренинг жүбзің риндағы қарат қылы. О, нүшіне шамды тарқиын бәні намды. Нүшіне зары олығыны қырқуғы. Шамда тарылы егет тірейін бұсаға дұғын кішкілдік. Тегет тірі оншылғы олқыды зонқуын мақтал кішкілді. Бұқты зонқуымна екі номты құмбайға, айғы екі жажыны дейді шатты ұрғы шатын құң, темталыға мүгізім үкідері тірейін қылдық. Те мана ендіште маңы мүгізім ғайдылы қойылын күтчодлы ябжен тегім бұл қыдері құлт. Маңы мүгізім қыдері бұлта соғыларады ғо, әлі жа құң орта хобида талқы тарне оншылғы емнудің құбылтын нығыл теміндерде балынқай. Тегіш яғандың ені оншылғы дәрі ямыр құшың юңгет вайқы өкідері тендім нәғыда түрі оншы жыбайын құнут кейілді. Орынғы ортан ағанотты, бірі ортан ағанотты солулың яқармыныға ямырныға нұғыл байға түріне немгітке үгі олған түгір. Те мұны сақты болжуяң темі байылдаңғы, толылдаңғы, тұсығар операцияны те южгірнерлі олымны. Темінігі тінді әмшікті айыл болжуяны ғышқылы. Тегет темі юмны болжуяқылары
тэр юм ямар ушир шалгаантай байгаа хөтөр бахныг элдв янзын өөрөө муу ушир шалгаан ха бүрдөөд гарах юм гэж тэндэж ни хүнүүд бие алж байна. Тэгдэрэн тим байлдан болж байх тэрэн юм бөх дээрээ бахал урдаг нэг муу юм болгон байгаа. Тэгээд тэрнээ үрээ мөнөө бүтөөд боловсроод ирээд байх тэрэн тим нэг юм болж байна. Мааны мэгзэмээ унших дээрмнэ нүгэл юм гээд нэмэгдэхэд муу юмнээ ушир шалгаан усан болно гэж. Энэ мөнөө манай үйдэг ялда энэ юм тодох юм да. Тэгэхдээ манай үе харж авахд ерөнхийдөө тахилнат нүгэлтэй баяна болж юм болж байна. Нүгэл хаан ихээр соглор ханаа ушир шалгаанаар юм болж байна юм. Тэгэхдээ манай үе энэ үе хэн энэ үе муу хөдөр тийм шиг юм биш. Тэгээд сагсагаараа юм боловсроод ирэхэд хэрэг манай хамбас тренд ямар байна вэ? Тэр гол байна. Тэгээд элдв юмны болоход дээр будиш айгаадаг или элдв янзын ханаат болоод буруу юм хөчгөнэ их юутэй вэ? Мөнөө февралийн 20 дээр 24 дээр болох дээр олон хүмүүс элдв буруу юмнууд их хичээлдэ. Ишээ гүйлдөө тийшээ гүйлдөө ийшээ хашхараа тийшээ хашхараа тэгээд хөл дэргэлдээд хайнаар бодход дээр тийм ондоо байж байгаа. Тэр талаа элдв янзын пропаганда юм давтагдаад манай шөндөн дүүн хүмүүс ийшээ гүйлдэж байгаа тул да. Тэгэхдээ миний ханах дээр энэ болох юм болоо гэд хоожээ байхад тийм шиг манар ямар тэрэмнэ хандас ямар байхад тэгвэл би гол тренинг гэж боддог ба. Муу юмнэ тохиолдох дээр айгаадгүй гүйгөөдгүй энэ ийшээ тийшээ ийм паник гэж хэлдэг. Тренд давтаад гүйж байгаа огт бүр. Нэг дөрөв манайшны шашин дотор юм бүхэдээ сэтгэл хамгаалалт тайван байх гэж их оролддог. Тэр юм бүхэдээ нэг жил хаваад тэгээд тайван уушрах бүшээ. Гол юм бүхэдээ ийм уушралтай тэрүүдх дээр ханаад болоо тийшээ гүйхгүй тэрний гол төгөн хамгаалалт тайван гэж хэлдэг. Хэрвээ сэтгэл хамгаалалт тайван байгаа зүг тийм шийдвэрээ авах. Зүг шийдвэрээ авах тэрнээ үрийн зүг байха босод тоотой тийм нэг ямар шаан талаанд тэрний зүг дэшин татагдаад ирэх аргатай байна. Амийн тэр нэг эмоци гэж хэлдэг сэтгэл тийм хулгуун давтаад юм өгчөө тэгээд нэг юм орох. Юм нөө ба юм нэ мобилизация юм нэ болох дээр саннууд нэ машин даваад гүйгүүлдэг юм хаяад. Юм нөө хоргоо бусаад иржээ. Тэгтэр баад хүмүүс нугаад гүйгээр юу нэ тэргэж байна яаж байна тэр хэн ойлгонгоор гаралгүй шүү. Тийм талдан би миний бодох дээр тэр паник гэж их хавчтай юм. Хэрвээ тэнд баянданд баян хүүдэж биш байгаа тийм юмд ханаанд таа тэгээд тэршний амиа таарах шалтгаандын олон болоод ирж. Тэгээд сэтгэлээ бат тийм амгалан байхыг манай бүдийн шаарнасаа гол тренер шиглэлээр шаардлагыг ялда тийм явдаг. Тэгээд тэрний яагаад яваавал боловсруулаад өөрийнхөө сэтгэлдээ хоролцуулаад тийм юм билсэлгаад гэх хураад явж байгаанд гол манай шаарны нөгөө тийм би бодно. Сэтгэлээ номгон тайван байлгахын тулд юу хөх ёотой болно гэж. Тэгээд номгон гიშгээр мөднөд тийм номгон байх юм юм гэдэг. Номгон гэхээр нэг тийм ойлгос ба хондоо байна. Миний ханах дээр би сэтгэл номгоруулах гэдэг л өгөөл яашаа. Сэтгэл номгоруулах дээр манайшны ханаан дээргээл нэг юм номхон хүн тэрний хөх хүн тэрний бахад байж байдаг. Тэр ойлгос их манай юун дотор хүн зон дотор явна. Тэгээд би юугээ ном юм трэ баха уулзалгын тэр юм болох дээр хөөрөлдөг тэгтэр сэтгэл номгоруулах дээр хүн чиний хүлээн авах л да. Тэгх дээр дотроо гээд бариад байх. Дан ихэр номгорч амны хүн намайг бахад ихэж. Тэгээд энэ байхан үесоо хүндээ ихэр бахуулаа тэгээд хойно гарчих юм. Мөнөөс цагтарчны хэрмэлзүүтэй хүний яах вэ? Урдаа их урах вэ? Тийм цаг болоо. Тийм цагсаа номгон хүнүүд хойшоо явж. Тэгээд тэр хойно хүн дургүй байх. Тэгээд тэр номгодох гэн үг
ямар байх вэ? Ойлгосон тийм шиг байна нөө. тарамстай байна. Тайвангээ болох нөө Амерлангээ болох тийм нэг Амерлангээ ханд тэр үг хүн их мэдгүй. Тэгээд энэ шиг юм угээд хүнэмнэ юуник ойлгосны баг мөр нэг талаараа хандах дээр нүзбтэшээ ойлгочихоо даа гэж хандна. Номгон гээш бүжиж нэг хүүшээ хурцаад байна. Энэ шиг аюу номгон хүн бүхэнд бахуулаад явдаг. Тэг хүн номгон байхаа гэх. Тэг бодох дээр Амерлангийн гэрхлээ ханд төгдөөр дэндэмнэ уршуулга явах дээр тийж гардаг. Шива гэдэг хэлдэг юм да. Юун дээр ба санскрит хэлэн дээр шива явж байх. Тэгээд төгдөөр шива гэдэг хэлэх. Тэг дээр тэндэн юм бөх дээр хүнд бахагч гэж шива бүш. Юм бөх дээр тэр элдэн янз муу ханаанууд байна да. Уур гэж хэлдэг да. Сухуул шуурна тэгээд тэрний харуугаар элдвийн тийм тачаал хөвөө или хэсэг хөвөө атамые гэх нэг муу ханаанууд ихээр автдаг сэтгэлсний Амерлангийн бүш. Тэрний юу нөө дээрхэн даралдаг хөвөө или тэр сэтгэлнүүд автах хөвөө бат байдал олохын тулд тэрний нэрмдэг ямар олохоор байна гэдэг. Тийм юм яагаанда противоядие доктор хүчгүй манай талаар болох дээр ба нимбо гэдэг хэлсэн. Тэгээд тийм юм яахын тулд биелүүлэхин тулд ба ухаа хөх хэрэгтэй болно гэж. Тэр талаар раах ухаа шигүүн явуулж байгаа их хэм байгаа. Тэр бол энэ хөдөл дахин юм байдалд орж байх хүн сэтгэлний мат байх зүгтэй шийтгэвэр бариад гаршуу байх. Уу тэгээд нэг жаахан юм нэ паникад орол индуи хэрэг юм гэхээр архитам хидэрлээд тэр үрээ уулда саатим тэр хүншний юм ийж ядах дээр тэгээд тэр юу нэ шина мартин тэгээд оёртол хатна бай тэр бүхий шийтгэвэр юм шүү тэрээр оёрт байсан. Тэгээд тийм нэг миний ханах дээр тийм юм яанад тэгээд миний хөшөө ажуулах юм хөдөлмөрөө юм бөхөд голд би тренинг хүн сондох яага хандах хөлөд өгч байгаа тэгээд хүмүүд тэрний ойлгоод авч байгаа хэм байгаа гэж бодох шүү. Тэгээд хурал юмнээ уулах дээр арга мэд байгаа ханд хөлхөд юм хөнөптөндэ. Гэхдээ тийм аимшигтай хүнди юм бүшиг юм да. Хүн зончны жахыгэд тэрхний хэрэглээд явж байгаа тэр нулогийн хараа тохирдмын харж байгаанд тэрэгээрээ яваад явж байгаа тэрний хэрэглэж байгаа хүн заад үгүй дасан сороод лам болчоод хуврагуулчод явж байх хөө эрүүгэнд аюу их хүзэгтэй хүн бодж тэр биш мин юрийн байдалсаа тэр юмнуудыг хэрэглээд явж байгаа манай энэ нааны зорилго биелэх юмнэ юунд тоохрох гэж хандна би. Элдв янзын хүмүүд карьер гэдэг үйлдэлд тренер биелүүлж шатах аргатай байх. Мөнгө салинны талаар шишмөр тэрнийг баатуу хөргөж болох. Юм бүхэдээ хүн чинь яагаад барай паниктаад буруу юм аваад хотод тэрний үнэг өөрчн. Тэгээд баа юундэ кредит дэвидүүдэд тархаа болоод хойшоо гарчна. Тэрхүү төлөө тийм нэг сэтгэлээ юугээ болох дээр төрүүшин тэр нэгээр байгаад яадаг юу баршаддаг болооханд тэрнээс саадч дахин дондинэ ирэхэд тэр хүншний нэг юугээ төрүүшин дондинд бижиж санаа авдаг. Тэгээд тэрнийгээд баршадаа хоёр ч дондинэ ирэхэд нэг эсэргүүсэх шат харагддаг. Төрүүшин дондинд дотошоо хоёр ч ирэхэд тэгээд л яваа шүү. Тэгээд хүнээ газаагаар гүйжих нэг газаагаар харуугаар нэг тэр юм. Тэгээд төрүүшин дондины дийл шатхад тийм аргатай байна. Уурай болох дээр баа намаш нэг уураврэн тэгээд бие барах болоодаа гэж нэг санга барианд хоёр тэр дондины ирэх дээр баашдаг. Тэгээд нэг юм хэрэг дурлаад байж байгаа тэрэн давтангүйгээр төрүүшин дондины өнгөргөөгд тэгээд хоёр тэр шин яг самдах хэрэгтэй юм гэж бодоод яагаад тэр төрүүшин дондины дийл шатхаар шатхуулаад юм баха би хандаа.
Ины сырге тусхай операция тухайба корулдан да босхада. Ины модесл явахын юрункылыкшымны тусхай зарлыгар ины шажны хорголды хортуга йотты сулол выш. Ины унунгу. Аны мунга тэгээд гараад байна тийм сахирулгаараа. Но тэгэж явахан би юугэд хөвнөг их дээр хүн бүхэн өөрөнгөө шалгараад юм хийж явах хэрэгтэй байна. Тэгээд энд тэнд шатхаагаар хуу юм өнцөнд оролцоод гүйдээд явж байх дээр баал нэг хуу юм болдог. Тийм талаа миний бодолд гол юу гэхээр энэ тусгай операц уу урд жил байгаа хойд жил мөнөө жил байгаа миний юм бүгдээр хүн юугээ ханаар ямар ажил хийж чадах вэ? Тэрний хариуцлагатайгаар ханаар хийх. Тэгээ боломжтой энэ манай социальный байдал дэше гарах. Тэгээд манай шинэ социальный байдал хүний байдал юунд тийм муу байдлаа зармандаа оршно гэхдээ зармишны тэр хөхий мөхөнгөө хайдаг. Тэр хөх шатгэ хүний шатах гэдэг шиг гүйлдрөөр баг юм дөрвөлж. Тэгээд тэр юмнуудыг өөрийгөө хариуцлагатай юм байна да. Талмай. Тэрэн дээр хэнаар юм хий. Тэгээ хамнаа нэг юм бүтээд ирэх. Хоо болтоо ашаал нэг удамж хамхаар хийгээд байна тийм шиг. Тэгээд эдэмтэршний дэмэнга ном хайшуулах хэрэгтэй таандушны энэ сэтгүүлэг шингээ танаар өрөнгөө ажлаа хийн гэж байх хэрэгтэй. Тэгээд ламнар хуралдаа энэ ном уншиж байх хэрэгтэй. Тэгээ боломне манай зонг байдал обществовешн юу гэдэг. Бэ хэмбэхэнда. Тэрэний хэмбэх. Ахырвэ нэгдэж шахаад гэдэг нь хуутаа тийш тачиж шахаад явлаа юу вэ? Тийм байна. Тэгээд мөн махатруу тасгай угаасаа тав яагаад манай шиндэ тэр хоргуулын хүүхдүүд нэвэн тэдний хада ном үзэж байгаа хүүхдүүд залуу тэгээд тэднэрний шашнаа барайт явах хүүхдүүд байна. Ном мандушны гэдэг бол хашаа хаталаа. Тэгтэрнэ тэр хүүхдүүд нэ юугэ намжуулж замгаж цаашаа явах хэрэгтэй. Тэгээд мөн бид нэр хэлэхдээ манай гурван хүчтэй байх ёдэ гэдэг хордод явж байгаа юм даа. Патриотизм гэдэг нэг юм явж байна. Тэгтэр би гэд бодох дээр үнэн патриотизм гэдэг ямар байх дээр өрөнгөө тэр таммын тэр өрөнгөө учаарддаг хөө. Нэг өрөнгөө зорилго ханаар үргээ ханаар дүүргээ тэр таны патриотизм нөгөө. Хадаа мир нэг тохороод үлцэрэг гүйр явж хайртай патриотизм бүүмэд. Тэгээд миний хөвгөд болох дээр бүдийн шашин би хамгаалах яваад молно. Би бүдийн шашны хүн байна. Тэрэн дотор шууд амнин явж байна уу та. Тэгэхээр энэ Росси гурван дотор Росси гурван шанга байх яваад тэрэн дотор бүдийн шашин бага хүчтэй шангаар харуулдаг байх гэдэг. Тэгээд тийм талаа тэр хоржваа хүүхдүүдтэй ном юм үзүүлэх оролдол тэрний явуул. Тэгээд мөнөө цагт байх дээр бүдийн шангатай хүмүүс байна. Тэгээд цаашдаа нэмээ маа үргэлжлэх ёотэй тийм талаа юудад нэ номоо хайм усх ёотэй тэрний хэрэглэх ёотэй тэгээд л юм нэ шашны таарангүй явах уу тийм аргатай байна. Хөгжимний асуудал буряд зон мөнөө үед ямар байдалтай байна уу? Ямар яаж хэдэн өгөр буряд зон тухай юм гэж хэлэх вэ? Харуутай харахад, дээрээ харахад. Дээрээ дөрөв ханаа нөт байх тийм юм. Буряд зон гэхээр л саашчаал бодох хэрэгтэй. Мөнөө ямар байна вэ? Урдан ямар байгаа вэ гэд тэрний хараад явж байхдаа түүхэл да. Будеш саачаа бодох хэрэгтэй. Ямар юугээрээ явах юм нэ гэж. Хэл юмээ будеш мөнөө алдаад байна вэ? Тэгээд хөлтэй хүмүүс нэ бийл да нөө тэгдээ шиш баанага хэрэгтэй юм уу үгүй юм уу гэж танах хүмүүс олон болчоо. Тэгээд тийм талаараа буряд зонууд нөхөдөө хөлий мэд хэрэгтэй тэгээд л хэлчихв. Будешний энэ ухсаатан дотор хүнээ төрөл буюу олоодтал даа. Тэг дээрээ энэ аялгад буряд хөлний аялгад сэтгэлнээ тааруу юугаа явуулдаг.
ажылығы или худылғысын тері бұрат қылынды тару бәйнек. Тебе мұны бұрадар әгет қылжы бәйқідері деймі ятыр оты бәйді өлді ханхана қылшыны. Дегет инекін ханхана қылдық бәйіндері маны сычқылды енімне айылығымне тару бол. Деге ханды енеге ондо хуне деймі зашауға шыны юмайы бедешнен қарғашатқы бәйініп дейгір. Темнег борят кылы хэм мудет явжаган ямта ойлгосго или ямда нэг шыны мы каргжы ирет тирене будижне нохил орот хылте хунот орот ардоттагы ишкылы бур ара гурненго ондо ардотты будижне бахтема орынго юге хырыкте юмы тоғыты денте хургы шатқы бәйініп дейгір битежі боттық юм бухтер бұрядарыгыт потот явжаға орд хүндері ханығдағы юмы бұй бұрядары ойлғот тирекін қырыкте юмы нүгі құнутте ховал шатқы ондық. Тим талаға ені бұряд қылын қырыкте ондық. Атақ мен гөт ботқыдері бұряд қылын те білгір ұшқыдары ортар қорылдадылы. Елдігін суд мұт қыдарын түржіні ортар қорылдадылы. Ажылдар қыдары ортар резюме мүзіменен ортар шумы. Тегерлі явжайыныптер. Те зармы хоныр қылына намда ені байдылдың бұрят қылын қырық бұйқындар. Те бұдешіне қашынып те шүй бұрят қылын мұтқи оттай шықтыр. Қоншыне айып көгет ханад явжайын. Теден бей ханып что бұрят қылы мұтқи қырықта ем бұйқыдары бұде ені қылындері ботот явжайға шыны емі олжы болғыпты. Тед хүнді байдылды шорот байға ордоры ботот, бұратара ботот, ушоныгы хылымыт қойғанда тірегері ботқыдері мандышны қорғын шеткөрі қаратыр. Қорғын шеткөрте құншыны юж болған құшты. За хенті дәдім бұрлықша. Маны орелға тоқтажы хұржы ерігіндітіне асодылын оттымны қарусандытіне байыр көргініпті. Хенті да. Байла.